Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra merajekta rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih barakakna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiatta ia maneng sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah Isra Mirajna Nabita nailorengi puang Allahu subhanahu wa ta'ala untuk mengakui araja akuasangenna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Upakulingi, termasuk hikmah Isra Mirajna Nabita nailorengi puange kepada engkau mengakui araja akuasangenna puange. Mengapa demikian? Ia he gau de naitai mataulu. Nasaba de naitai mataulu gangkana masussa natarima akalen. Nekia nareko tepe ripake bicarai Isra Mirajna Nabita namu de naitai mataulu namu masussa natarima akalan nareko tepet tak mak bicara insya Allah malomo ritarima. Aga sabakna nasaba makedai bicaranna tepe de naya manenna tongenge mesti naita mata nan niade to ia manenna naita mata tongenge. Ubakulingi de naya manenna tongenge mesti naita mata nan niade to ia manenna naita mata tongenge. Walangi contoh, tidak sedikit ada orang ketika kita berjumpa dan bertemu ternyata dia tersenyum manis, hanya saja di balik senyum manisnya ternyata hatinya menangis. Dek nacet de iruntu engka tahu maca waca-waca beru irita nekia teri-teri marenni atina. Mengapa demikian? Dek naya manenna naitai mata tongengi. Nanya dek to ia manenna tongenge naita mata. Walaki contoh. Engka guru SD tania seleng. Natanaiwi murid-muridna yar selenge. Makadai pakutanana lapok guru tania seleng. Anak-anakku ia maneng. Siapa Tuhan kalian? Niga puamu. Maka gorangan anana emapebali. Maka dapuaku puang Allahu Ta'ala. Makutana si lapok guru tania seleng makada. Niga puramitai puang Allahu Ta'ala. Maka gorangan si anana emapebali.
maka dade gaga puramitai fongallahu ta'ala. Nasabak makadai anana ede gaga puramitai fongallahu ta'ala, gangkana ia rolapo guru tania seleng male kesimpulan makada kumapak itu dek gaga riasa fongallahu ta'ala. Nasabak akalenna pak guru makadai ia panariasa tongang nareko purai irita. Ternyata mamekok maneng ananae. Engkamunaha salah set dianana nakka limanna mendre. Na inapa mak bicara makada pak guru elok toka makutana. Nulle kapang iahe ananae anak pole baranti. Nakka limanna makada pak guru elok toka makutana. Makade guruna akutana nina. Metek lapong anak makada teman-teman semuanya. Guru tak mapikiri agana napake. Maka gorang anak-anak mape bali, makada guru tak mapikiri akalenna napake. Makutana si, makada niga puramitai akalenna pak guru. Maka gorang manang anak-anak mape bali, maka dadega aga puramitai akalenna pak guru, tapa mala kesimpulan lapong anak-anak maka dakuma pak itu guru tak todega aga akalenna. Ya. Aga betuanna tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata. Makunihe Isra Mirajatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gangkanna setiap kali kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, mestina pede ipataraka itu peta untuk mengakui araja akuasangenna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, mompok si pakutana ripallawangenna topan ritata. Makada iaro Isra Mirajatna nabita tujuanna menre rilangi pitus susunge tarimai parentana sempaja 5 wettue. Tujuan utama Isra Mirajatna nabita ia naritu menre rilangi pitus susunge tarimai parentana sempaja 5 wettue. Nekia mompo ipakutana makeda nareko tujuanna menre iase lalu agaro kira-kira hikmana na itiwi nabita lebiriolo ri Masjidil Aqsa na inapa menre magiro na dek na teru pole Masjidil Haram materu menre iase. Padahal nareko elo imagati ia hegaue semestina pole Masjidil Haram materu ilu turun nabita menre di langit pitu susunge. Nekia pertanyaan agaro kira-kira sabakna naritiwi nabita lebiriolo ri Masjidil Aqsa na inapa menre di langit pitu susunge. Ternyata pape balinna ia hepakutanae engkai rilalenna subhana. Maka defong Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka defong Allah Ta'ala samana elo maka defong Allah Ta'ala sengaja upallalam penni ataku boleh Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa nasabak tujuanna linuriyahu min ayatina elo iri pitayan nabita tanra-tanrang araja akuasangenna puangi. Iana tu sabakna dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maega peristiwa naita nabita ia wedinge mancaji ak gurung ri ummatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampun mompo sipak kutana magiro nabita naulem mitamaneng iaro. Sepanjang bacaan kami menemukan setidaknya engka telu pape bali. Tiga yaro telue, satu. Nabita naulem mitamaneng iaro tanra-tanrang araja akuasangenna puange. Nasaba ia he Isra Mirajae elo ulena puang Allahu Ta'ala. Nana rekomak bicara puan ni tawe selesai persoalan. Betuana ada sekalipun mustahil menurut manusia narekomak kelo ifong Allah Ta'ala
dek gaga mustahile risese arajanna puange. Jawaban yang kedua, maka de topan ditata, Nabitta sallallahu alaihi wasallam naulem mitamaneng yaro tanra-tanrang araja akuasangan na puang Allah subhanahu wa ta'ala nasaba iyahe Allah lengenge perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi ipamulai nasaba sek digau ia naritu ibisewi yatinna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa horok ni rieng kalinga kisana engkai malaikat Jibrilu pole si bawa malaikat Mikailu nenia dua telu malaikat lain materuk mat depek risedena nabita nainapa napue arona nabita mapamula riadakna leturia sekna awanenna nainapa napesu atinna nabita nainapa ribisai nasaba uai zamzam sisenna pura ibisai atinna nabita ipenoi nasaba epak sewa-sewa tiga yaro epak tepuk pak disengennya makinin nawa nenia tentua masa sisenna penno atinna nabita iputama pemet diarona nabita nainapa ipasiamo pemeng arona nabita sallallahu alaihi wasallam nari pamulai Isra Mirajatna nabita tafarajai ka dalam pemakede tofan ritata macare pagaro atinna nabita nasabari nari bisai rimalekae macare pagaro atinna nabita nasabari nari bisai rimalekae. Ternyata maka dari topan ditata, ma akhrajal amlaku min qalbihi aza, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Betuanna, de gaga carepa, na pesuk maleka epoleri atinna nabita, nasaba atinna nabita atidek meto gaga carepana. Nekia pertanyaan, narekode gaga carepa rilalang atinna nabita, lalu agaro kira-kira sabakna naribisai atinna nabita. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin ibisewi atinna nabita. Tannia gara-gara carepana nekia ribisewi atinna nabita nasaba elo iri tambai apacingenna atinna nabita. Aga betuanna ipatallei alep birna nabita rima kedanna satu-satunya manusia dek gaga carepa rilalenna atinna ia naritu nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si salatosi atita idi umma na nabita. Ya apu atita idi umma na nabita, ia ro carepana, masya Allah. Gangkana engka aguruku he. Atide gaga carepana. Naribisaimu pari malekae, maga naro ati megai carepana. Wakulingi, atide gaga carepana, naribisaimu pari malekae, maga naro ati megai carepana. Sekarang pertanyaan, lalu aga napak bisana atita idi. Nasaba nabita, ibisayatin narimalakae nasaba uai zamzam. Aga tosi pak bisana idi. Pakutanana aga memet carepai. Ternyata maka de topan ditata dega agat carepewi yatinna tolinoe sangadinna dosa. Na dega aga tahu dega aga dosana. Na reko engka mengaku dega aga dosana madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko asenna haji saleh. Nasabak dosa carepewi atita karenanya mompok pakutana aga napak bisana maka de nabi talikul lida indawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfaru sementara pak burana dosai ia naritu istighfar aga akgurukuhe kuromak bere isyarat nabita naulem mitamaneng yarotan ratanrang araja akuasangan napuange karena perjalanan ini diawali dengan hati yang suci. Sehingga dengan demikian, kutoni romak jello, maka dana reko elo ki mitai, tanra-tanrang araja akuasangan nafongallahu subhanahu wa ta'ala, engkalalo ki berusaha untuk pacingi atita. Jawaban yang ketiga, maka dari topan ditata, Nabita sallallahu alaihi wasallam, naulem mitamaneng yarotan ratanrang araja akuasangan napuange,
Nasaba iya he Allah lengenge minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Betuana ipa mulai wiri masjid ipa capuri wiri masjid. Dengan kata lain, samanna elok ki napa sefong Allah Ta'ala, maka dana reko elok ko tu menang. Mitai tanra-tanrang araja akuasangan nafong Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkalalo ko berusaha, pamulai jama-jamamu ri masjid nan niatutu i jama-jamamu ri masjid aga betuana istiqamah masempaja berjamaah. Awali aktivitas dengan salat berjamaah dan akhiri aktivitas dengan salat berjamaah, pada akhirnya itu akan menjadi sebab kita akan diperlihatkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tabarajeka dampeng walaki contoh. Tahun 2019 yang lalu, Wetunna ijama rel kereta api di Baru. Rel kereta api di Baru. Narapi ni tujunna daerah tak Mangkoso, Macawe pole pesantrennya. Ternyata jalurna ya rel kereta api na tuju lebai sedie akek burukan riasenge akek burukan na capoe. Ternyata proses pembangunan mengalami hambatan. Nasaba mewa pakamponge dek nama elok palete ike burue. Walhasil diadakan rapat. Naoli kak hadir kepala dinas perhubungan Baru. Di tengah rapat natanai kak kepala dinas perhubungan Baru makeda maraga tangak ta ustaz. Gangkana mapebali kak makeda pura metomi garo mangolo ri andre guruta Mangkoso. Betuana pura metomi garo mangolo ri andre guruta pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso. Aga sabakna menurut patangaku iya ro masyarakat tak ri Mangkoso engkamupa nala tomatoa. Nareko iya he nalai tomatoa mak bicara insya Allah kedo masyarakat. Mapebali kepala dinas perhubungan makeda kuniro kesalahan ta ustaz nasabak dek neng kata ngolo di guruta. Gangkana upasilitasi siruntuk guruta. Tapa makede guruta oli maneng ya rotawe. Riset dia onrong, insya Allah engkapak matu hadire mak bicara. Singkat cerita, narapi ni wetuna, engkamane ni tawe mak depungan. Engka ni guruta pole tiwi ikitana. Ipersilaka guruta menrek riaset na mimbara mak bicara. Selama mak bicara guruta, deneng kana keda guruta palete ike burue. Deneng kana suro, deneng kana parenta makada palete ike burue. Makada mi guruta wad dimuatu ipalete ke burue dengan alasan begini. Wad dimuatu ipalete ke burue nareko engka alasan darurat, dalilnya begini. Selesai guruta mak bicara, lesok pole mimbarae, materuk menrek guruta ri otona, nainapan rewe ribolai. Si senal lolo otona guruta, tapa mas sama turuk mana pakamponge untuk palete ike burue. Karamat narwadana guruta, maka dami bawa wadi muatu ipalete ke burue dengan dalil begini. Ternyata tapak kedomana masyarakat maka dah ipalete ke burue. Nasabak mas sama turuk ni pakamponge palete ke burue, engkai pak cama si bawa pak kapolse mewa kak siruntu. Maka de pak cama tabe ustaz, nasabak mas sama turu ni pakamponge elok palete ke burue, idi to sirias sama turuki untuk pamulewi palete ke burue. Maka de pacama idi ya sama turuki pamulewi palete ke burue. Maka dakak magatosi na iya, nama lolomu pa na ke burut tu Ternyata maka de pacama nasabak guruta pura mak bicara, oleh karenanya manitunai suruh pamulewi. Materu ka angkat tangan nataro. Yang karena maka daka kumapak itu insya Allah ipamulewi esona araba mangoloe. Magina araba upile nasaba engka hak desa pura ubaca ma min syai'in budi ayaumal arbi'a illa wa kad tamma dega ga anu made ceng ripamulai ri esona arabae sanga diri pasuku ide cenna ripuang Allah Ta'ala. Singkat cerita, narapi esona araba engka ni pakamponge mak depungan mak bicara ka maka dana reko engka matu anu madecet talolongan
Dek matuna magaga ta bicara. Dek matuna magaga ta curita, tapi nareko engka anu makalalai talolongan. Engka anu masalah talolongan, ta samponi batu malepang, ajak na naletu lori tolaingi. Gangkana ipamuleni. Ubacanga pak doanga, na inapa upamulai we katelu. Lete ka dikek buruk sualie, ubacanga pak doanga, upamulai we katelu. Lete ka dikek buruk sualie, ubacanga pak doanga, upamulai we katelu. Begitu seterusnya. Dan proses penggalian dilanjutkan oleh para petugas. Maka mana petugas dek nasiaga etana jumpa mana ni tomatewe. Ternyata engkase di ke buruk mapatak kajenna. Ke buruk makun rai. Wetunna ikai iya heke buruk engkai lakai na hadere. Engka manatoi anak-anak na hadere mitai rikai ke buruk na indokna. Na akuasanna fongala ta'ala si senna pura ikahe ke burue jumpa tomatewe malopumu patauna. Yakak menre isulei kacinna ternyata sukumu pawujukna. Selesai isulei kacinna ipalete ke burukna selesai ilmu makutana kak dilakaina. Maka dakak Pak Aji tahu siaga namate Ibu Aji. Nah sabayahe kejadiannya 2019. Gangkan nama kutana kama keda tau siaga namate Ibu Aji. Mape bali makeda beneku ustaz mate tahun 2009. Siat tahun ni matena? 10 ni tahun matena na sukumu pawujudna. Gangkan nama kutana kasih makeda tabe Pak Aji. Mamuare iya he iritai anu madece. Kira-kira agaro amalakna Ibu Aji. Monro mamekok lakena. Dek nasiaga etana, nakak rupanna menre, natapa mapebali makeda nareko ia metoro pale nasabari ustaz. Dua kemungkinan. Maka dakak tegaena ya roh, makeda yang pertama ia robeneku guru pangaji. Sadia kidi guru pangaji Kemudian makeda yang kedua, ia robeneku dena sempajal 5 waktu sanga dikui masiji mak berejama materu wampai limanna nasabab marengerang rihat deset nanabita engka adanna fongallahu taala rihat deset kudesie maka de fongallahu taala inna buyuti fi ardi al masajidu nama jepunna bolaku rilebokna tanai iya naritu masiji wa inna zuwari fiha ummaruha nama jepunna tau engkai siaraika rilebok na tanai ia naritu tau engkai patuoi masiji aga betuana nareko engka ki hadere mak berejama ri masiji pada tulaona nareko isiarewi fuang Allahu taala fatuba li abdin upo pahase die ata upo pahase die rupa tau tatahara fi baitihi mappe paccimemen ni ribolana summa zarani fi baiti nainappa nasiareka ribolaku aga betuana mak jenne i ribolana nainappa lauri masiji mak berejama maka defong Allah taala fa'alal mazuri ay yukrima zaira waji iri sesena ri siareye pakalebi itau engkai siarewi aga betuana samanna elo imak defong Allah taala waji iri seseku pakalebi tau si mata engkai hadere mak berejama gangkana kuniroden remak jello mak kedani gini tau istiqamah malitutiwi sempajak berejama nari masiji cepat atau lambat ripitai yang itanra-tanrang araja akuasangan napuangi itulah makna minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nareko mak bicara sempajang itawe mega sewa-sewa wedding irampe. Di antaranya taparajaika at dampeng. Di antaranya taparajaika at dampeng sempajange. Maka de topan ritata ia tu sempajange ia panaria semadece sempajan narupa tawe nareko napa kesingiwi dua sewa-sewa. Ia panama kesis sempajanna rupa tawe nareko napa kesingiwi dua sewa-sewa. Tega yaro napa kesingiwi jamanna sempajanna
Nannia nareko pura ni najama sempajange napa kesingi para kainna sempajanna. Jadi upakulingi sempajam malebi sempajam makesinge mesti ipadecengi pi dua sewa-sewa. Tapa kesingi wi jamanna dan yang kedua nareko pura ni rijama tapa kesingi laloi para kainna. Aga betuanna. Tapa kesingi wi jamanna sempajatta. Engkalalo ki jamai sempajange situru petunjukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunihe parlunna pak disengenge. Apa kulingi? Kunihe parlunna pak disengenge barak kuaga madecengi gauna sempajata. Termasuk tetonge, termasuk nrokoe, termasuk sujue, termasuk tudange dan sebagainya tapada cengi zamanna karena itu yang menentukan sah dan tidaknya salat kita. Tetapi yaseng itu perlu jamanganna sempajange lebih perlu itu para kainna sempajange. Gangkana engka ayat rilalenna akorange makkada fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin lompo pacallang napunai Thomas sempajange. Upakulingi fawailun lil musallin lompo pacallang napunai Thomas sempajange. Pertanyaan, magirona Thomas sempajange riasa lompo pacallang? Lanjutanna ayae alladzina hum an salatihim sahun. Naya riasenge pas sempajan lolongan lompo pacallang ia naritu alladzina hum an salatihim sahun. Ia naritu tahu tak kalupai pole ri sempajana. Dena kedafong Allah Ta'ala alladzina hum fi salatihim sahun tak kalupai ri lalas sempajana. Tapi makedai tak kalupai pole ri sempajana. Kepakulingi? Dena keda ayae alladzina hum fi salatihim sahun tahu tak kalupai ri lalas sempajana. Tetapi makede ayae alladzina hum an salatihim sahun ia naritu tahu tak kalupai pole ri sempajana. Pertanyaan, maraga robedana tak kalupa ri lalas sempajan nannya tak kalupa ri saliwas sempajan, tak kalupa ri lalas sempajan manusiawi. Tiga diaseng, mabiasa engkau tomas sempajang, napai telun rakan najama, nasa nipatan rakan. Napai duan rakan najama, dek panapura matahiyat mamulang, materuk minrek tetong. Biasa ya roh. Nekia. Taparajeka dampang, nareko engka tahu tak kalu parilalas sempajang, ajak mua nama gati ki melekele inan niap pakatunai. Nasaba ia tu tahu tak kalu parilalas sempajang, dua sabakna. Imagi madeceng iparengaran naripuange, liwa iparengaran naripuange, gangkana na lupewi kedo-kedo na sempajange. Wat dito jaji, engka tahu tak kalupa di lalas sempajat tak kalupa metoiha. Nekia, nareko engka tahu tak kalupa di lalas sempajang, ajak muatelek-elek ladei. Nasaba wat di jaji, ia sengaja ipatak kalupa ripuange. Nasaba wat dingi jaji, mancaji ak gurung risesena tau egai. Palangi contoh. Engka masiji uhadere ki mameraja. Ajakna urampe asenna masjid na nia kampona nasabak te sengamai. Tapi pastinya dek nama bela pole baranti. Ia rawatue mateng kak tamak masjid pura manita kak bere imange napa kak tamak. Singkat cerita. Ternyata wetuna mak bere jamak tawe aku wasanna fungala ta'ala ia ropa imang nalupewi matahia mamulangi. Ia rawatuku mas sempajang sirepe kat tetong sirepe kat tu dapat cama. Joka bere jamae normal rakaat pertama rakaat kedua. Sisena rakaat kedua ternyata pak imang materu menrek tetong. Dek nalepang matahia mamulang. Gangkana makmung ia engkeri mondrinna goramana makkada subhanallah. Ia ro ia mariwiringa watuero si bawa pacama. Nasabak goramana makmunge makkada subhanallah mu ia masalah to agar kejadian. Gangkana ujelin celing ipa imang ternyata tetongi pa imang.
Nasaba uitai pa imat tetong gangkana macet toka menrek tetong. Nasaba menrek ka tetong macet topa camak tetong. Si senna madece tetoko nasaba de na pajak gora mak munge makada subhanallah. Ternyata si senna madece tetoko rewe itu dapat imam. Nasaba rewe tu dapat imam, rewe tu dapat cama. Ia monro ka teto materu. Pertanyaan, aga nagau ia wetue. Tawaraje ka dampun. Maka dari rumus napi kehie. Narekota kalupa ki dilalas sempajang. Naya lupai matahiyat mamulange. Gangkana materu ki menrek tetong. Narekode pa nama dece tetota rewe ki tudang. Untuk matahiyat mamulang. Matengangi menrek natapa yang ngerang. En rewe ki tudang. Untuk matahiyat mamulang. Ia namua nareko madece ni tetonge. Madece ni tetonge. Napa yang ngeram maka dadek pale upura matahiyat mamulang? Majepuna reko iris sengi gauna. Majepudek nawet dikin rewet tudang matahiyat mamulang. Ipat teruk manis sempajange. Itu tu imatu nasabak sujud sahawi wek kedua. Nih kia ternyata. Maga ni pa imam. Nasabak rewet itu dah. Pape balina ia ropa imam dek nesengi ia hegaue. Gangkana risesena atau de enesengi tidak ada persoalan. Nasaba iya wisengi rumusna ia narosaba na monro kak materut tetong. Nasaba madece ni tetoku gara-gara tetona imangi. Yami nanti persoalan nasaba waktu ke tetong tapan rewo ipa imang. Nasaba wisengi gauna gangkana monro kak materut tetot tajeng ipa imang. Tapi mompo si pakutana maga ni pak cama. Pape balina mupak camak detona isengi oleh karenanya tidak ada persoalan. Aga betul anaknya ak guru maraja. Wedi jaji sengaja fungala taala napak guru pak napak tak kalupa pak imam nasaba elok mana ngina pak guru jamaah mengenai lau-laona gau tak nareko tak kalupa ki pole ritahia mamulangi. Ia nahiriaseng ipa kesingi zaman na sempajange mesti engka papak disengeng. Tak kalupa di lalas sempajang itu biasa. Tapi yang tidak biasa, alladzina hum an salatihim sahun, tak kalupa pole risempajangi. Pertanyaan, tegaro riasat tak kalupa pole risempajangi? Sepanjang bacaan kami, ia urun tu'e, dua pat tafsiren atau pandritata. Neya riasengi tak kalupa pole risempajangi, ia naritu sengaja natunda-tunda sempajangi. Tamak ni watue, natulimon tunda-tunda sempajangi. Nule lewat dini mas sempajang dek panajame maka de topan ditata iya nahenakenna alladzina hum an salatihim sahun nasaba engka hak desat na nabita maka da sikesik kesinna amala iya naritu as-salatu ala waktiha mas sempajaki riwetuna engka to hak desat rampe maka da sikesik kesinna amala iya naritu as-salatu fi awwali waktiha mas sempajaki ripamulanna wettue. Ini kia yang menjadi tanda tanya. Tegaro riaseng pamulanna wettue. Jadi fakulingi, tegaro riaseng pamulanna wettue. Ternyata engkah hak deset na nabita, narampai nabita makada awalul wakti. Ridwanullah. Pamulanna wettue riona fungala ta'ala. Wa awsatuhu rahmatullah. Patenganna wettue pammasena fungala ta'ala. Wa akhiruhu afullah sementara capakna wettue adam pernah puang Allahu Ta'ala. Bapak kulingi payment. Pamulanna wettue riona fungala Ta'ala. Patenganna wettue pamasena fungala Ta'ala. Capakna wettue adam pernah fungala Ta'ala. Pertanyaan, magiro nabita na makadai capakna wettue adam pernah fungala Ta'ala? Makadai topan ditata. Itu isyarat. Itunda-tunda ide nari jama sempajange sitongen na dosa na yaro. Sengaja ki tunda-tunda sempajange sitongen na dosa na yaro. Tapi selama engkamu ki jamai namuri capak na wettue nak dam pengesilalona ki puangi. Ne kiata parajeka dam engka ak gurung. Nabita namage telui wettuna sempajange. Pamulanna, patenganna, capakna. Upakulingi, pamulanna, patenganna, capakna. Oleh karenanya pakutana makedai tegaena ro termasuk pamulanna sempajangi. Tafarajeka dampe. Wetu isaye. Si tengana arwah,
narapi si tengana 5 subuh. Watuna isyai. Wakulingi, watuna isai. Mapamula si tengana arua, narapi si tengana 5 subuh. Watuna isyai. Makukuangi. Tabage telu ni arwatue. Berarti kumat cerama kak narapi si tengana asra pamulan namu patu watue. Sekalipun benar, pedek magati rijama pedek makesing, tapi agama tak malomo. Oleh karenanya, narampe nabita telu wetu, pamulanna, patenganna, nenia capakna. Wetuku na hubungi panite ustaz, wedik garo pura pi isa napaki mameraja. Maka dekat tak kala pura cata apa ni mangaribi. Nah sabab wetuku dihubungi mangaribi, maka dia siapa tahu wet ustaz pura pi isa, maka dakak mau rekak si tongen naku pura pi isa, nah sabab kebetulan weni ahai, nagiliraku mapangaji di pesantrennya matuk ku subui. Oleh karenanya ku pura pi isa di pamulai acara matengekan rewe. Waket orangi dek usempa hadireki pengajiannya. Oleh karenanya kuat dingi pura mangaribi. Saya yakin magina pakuro permintaan jamaah nasabak nanggai macipi wetunna mangaribi si bawa isa. Padahal de nareko eloki pacipiri macipi tapi nareko eloki sagenewi masagenai nasabak masagena mua agamata. Oleh karenanya pamulanna wettue tamana wettue gangkana rapi na yaro wetunna bagi teluna ta bagi teluni. Si tengana 5 narapi si tengana arua narapi si tengana 5 subuh. Iya naro ibage telu. Berarti narapi si tengana 10 sedi pamulan namu patu wettue. Tapi insya Allah dek matu narapi si tengana 10 sedi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi tafarajeka dampe penafsiran yang kedua. Dan inilah yang perlu menjadi renungan kita semua. Alladzina hum an salatihim sahun. Tahu tak kalupai pole di sempajanna. Ia naritu. Najamai sempajange. Ne kiadek napa dupai gau na sempajange rimun ripurana mas sempajang. Upakulingi. Najamai sempajange. Tapi si senna pura mak bereseleng. Ternyata nalupewi pak dupai gau na sempajange rimun ripurana mas sempajang. Tega diaseng. Wetuta mas sempaja sujuk ki. Naya hikmana sujue. Filosofin na sujue ipalenna i rupa mapacitari onrok kami nam mariawai aga betuanna ya rosujue napa guru ki sipa mapakatuna ale alama sia-sia mega sempaja purana jama na ternyata liwet takak borokna alama sia-sia pura mas sempajang na kia ternyata liwet sombonna iana heriasen tak kalupai pole di sempajanna wetuna mas sempajang Allahu Akbar pongala ta'ala maraja. Tapi si senna pura mak bereseles samanna alena maraja. Wattunna mas sempajang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagai komitmen assalamualaikum rialemu tu menang. Samanna elo imak kedadek namu macilaka nareko iya pacilakaiko. Nekia ternyata assalak mak bicarana tu 5 pedi uni dacolina tawenatar. Itu berarti ia nahiriaseng alladzina hum an salatihim sahun tak kalupai pole di sempajanna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utanga-tanga ispandue. Ternyata engkate manakak panitiai ia naritu mengembangkan akhlak sebagai akhlak generasi muda, sebagai generasi digital melalui peristiwa Isra Mi'raj. Samanna ia Isra Mi'raj ta eloi dihubungkan si bawa akhlak na wijawijata. Gangkanna tafarajeka dampeng. Utanga-tanga mana ki engke hadere insyaallah maka simana ni sempajata. Amin. Neki tafarajeka dampeng. Sempajata alhamdulillah. Tapi magani sempajanna anakta. Wakulingi sempajata alhamdulillah. Tapi pertanyaan magani sempajanna anakta. Lokaki mak berejamak di masjid pertanyaan magani sempajanna anakta. Bu, elokak makutana. Tapi ia hepape balinna idi nak bali wiri lalengati. Ajak na tagilim mite sedeta. Aga yaro. Kulokaki mak berejamak di masjid engkatom migaro anak tak macoy. Wakuling, kulo kaki mak berejamak di masjid engkatom migaro anak tak macoy. Nareko engkami, alhamdulillah. Tapi nareko de igaga, tegelau. Engkamu agaro jaminan, maka damas sempajang yang anak tak disaliun.
alamas sia-sia idi tomatoan na lisep masiji na ternyata anak ta dek na sempajang. Karenanya ta para jeka dampeng Nabi Ibrahim alaihi salam na pak guru ki pak doangan rila lenna akorange na rampe pongala taala rila lenna surah Ibrahim doa na baca Nabi Ibrahim barak kuaga madecengi na patetto sempajange makutopo ropemo wijawijanna mamuare pada na patetto manengi sempajange menurut tangga na to panditata iya he pak doangan na Nabi Ibrahim makesing ibaca idi tomatoai surah Ibrahim makedai pak doangan na Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah rekode usala surah Ibrahim ayat 42. Nah rekode usala surah Ibrahim ayat 42. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Betuana Rabbi ja'alni muqimas salat. Puang, tapan cajilalo kak tau si mata patat tongi sempajangi. Wa min zurriyati makutopa ropemo wijawijaku mamuare pada napatat tongi sempajangi. Aga betuana yahe sempajata tapi ajak talupaiwi sempajanna wijata. Walaki contoh. Andre Gurutta Mangkoso, pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso. Anakna Gurutta set ditungkep mi. Andre Gurutta Mangkoso set ditungkep mi anakna. Ia ro lagi makun raitopa. Dalle nana to maceramai makukuang. Singkat cerita, tahun 2015, 12 Januari 2015, Jaji Apona Gurutta di rumah sakit Parepare. Tete pitu elekelee. Sekitar jam 10 pagi, engkani Gurutta pole Mangkoso lauri rumah sakit Parepare untuk mite Apona. Tamak Gurutta di rumah sakit, manessa matapak di rupanna Gurutta, tanrang ario renungan na engka Apona. Selesai na baca ngepak doangan Apona, noli kak Gurutta mak depe. Maka de Gurutta, na engka na tu anakmu, ilalang ngatiku maka daka engka tona tu Apota. Ternyata ia mina puadanga Gurutta makedena. Ingat, sesukses apapun anakmu di dunia, kalau anakmu tidak melaksanakan salat, kesuksesannya itu tidak ada artinya karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Dek panagen siwenni Apona Gurutta na parengerangi ni manitunna mengenai sempajanna Apona. Maka de Gurutta na si pujago na anak murilino na rekode na sempajang ia tu kejagoan na dega gagunana na saba ujung-ujungna ia tu anak mutama iranaka. Aga betuana paparengerang untuk idik mana tomatoai. Tajagai sempajata. Tapi ajak talupewi sempajanna wijata. Maku kuange mompo pakutana. Lalu aga nagau ta idi tomatoai. Barak kuaga weddingi madece sempajanna nenia ahlak na wijata. Taparajeka dampeng napa guru ki agamata rilalenna surah as-sajadah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Samanna elo imakada fongala ta'ala. Tadi di anak tak nasabak telu sewa-sewa. Tadi di anak tak nasabak parengkalinganna. Tadi di anak tak nasabak pakitanna. Dan yang ketiga, tadi di anak tak nasabak atinna. Maraga betuanna. Tadi di anak tak nasabak parengkalinganna. Tuli engkamu ki manenna riolona anak tak. Ajak tamangingi manenna. Nasabak selama engkamu ki mak bicara manenna riolona anak tak, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti berpengaruh kepada anak kita. Yang jadi persoalan hari ini, engka tomatoa icau nenak ni ku anakna. Oleh karenanya yang pertama, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak melalui pendengarannya. Tapi tapada jeka dampeng, ajak na anak mi bawang. Ajak na bicara mi bawang. Ajak na parengkalingan na mi bawang. Ne kiawal absara.
tadi ditoi anak tak nasabak pakitana. Aga betuana di samping manenna ki, di samping tasuri anak tak masempajang, di samping tasuri anak tak mengaji, tapi tayangi contoh anak tak maka daya rotomatoana masempajang mua. Alamas sia-sia. Tasuru amai anak tak lo masiji emak berejama, tapi si senan rewe anak tak lo ribolai, ternyata na lolong itu matuan na sibuk mimat TikTok. Tasuru amai anak tak lo mak guru mengaji, nah ternyata anak tak de nengkanite itu matuan na mengaji. Oleh karenanya set digau si sebu rekada mamosoi gau set die nainya ada si sebu. Gangkana taparajeka dan peribaru. Nah rekomat ceramah kak di baru biasa urampe maka daka ajak tasuroi anak tak lo masiji emak berejam. Biasa urampe maka daka ajak tasuroi anak tak lo masiji emak berejama. Tapi tarendrengi anak tak lo masiji emak berejama. Si salah tuh. Ajak tasuroi anak tak lo masiji emak berejama. Tapi tarendrengi anak tak lo masih jemak berjama. Ia werek kadai dek nak kebetul maka dah ajak tasuroi. Tetap disuruh. Tapi yang paling penting ia naritu. Tapi tayangi contoh anak tak maka daya rotomatoana mati nuluk mua mas sempanya. Dan yang terakhir yang tak kalah penting. Tadi di anak tak nasabah atinna. Aga yahe pak doangan na tomatoai. Ajak tamangingi melo doangan wijata. Pak doangan na tomatoe lori anakna na jamin nabita itarima rifong Allah Ta'ala. Maka dia nabita salasun la turaddu da'watuhunna. Maka dia nabita engka telu tahu de nari tolak pak doangan na. Salah satu dari ketiganya ia naritu du'aul walidi ala waladih. Pak du'aul walidi li waladih. Pak doangan na tomatoe lori anakna. Pak doanganna tomatoai lori anakna. Aga betuanna doanya orang tua dijamin oleh Nabi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ne kiata para jeka dampeng tiga naro pak doanganna. Pappe balinna mega mua pak doanga wedding ibaca. Tapi sebagai penutup tapara jeka dampeng engka dua pak doangan elo urampe. Sek di mak bahasa Arab, sek di mak bahasa Ogi. Pak doangan mak bahasa Arae, pak doangan na nabita. Nabita na bacanga pak doangan sapisenna. Sahabatna sapisenna to. Ia naritu pangulut ta Abdullah ibnu Abbas. Pak doangan na nabita na capu-capui ulun na ibnu Abbas. Na inapa na baca nabita makada Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Upakulipi Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Betuana puang papahangangi agama ia helapunganana nan nia pak guru pak disengang maponcok mua bacana nekia namu tu maponcok ku masola ni antenai. Oleh karenanya upakulipi ciceng Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Pak doangan na nabita. Kung kaya anak tak mak depe, tak capu-capu ulun na anak tak tabacangan ngiyaro. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Yang kedua, pak doangan bahasa Ogi. Ia he pak doangan nge, pak doangan na emakku. Tabaraje kak dampeng. Engka kak tetap mak bicara riolo tak maneng. Tania gara-gara amat cangan na to mak bicarai. Tapi yakin nga gara-gara barakat na pak doangan na to matoaku. Emakku almarhumah, ibunda saya almarhumah, tungke wewana mak jama, asal wewe mak jama, sengaja tamaita wakaten ni limanna wa tamaita we mau limanna, tania gara-gara mau nami bawang, tapi upoji mengkalingai napak kuli-kuli pak doangenna, nasaba iya pa napajak baca ro pak doangenna upalepuk pilimaku. Nah ternyata selalu wampai limanna mak jama, we mau limanna, napak kuli-kuli pak doangenna, mak bahasa Ogi. Pertanyaan maraga pak doanganna kuampe ni liman nama jama bengkalinga ni masalawa lauri nabita selesai masalawa ia mina pakuli-kuli makeda puang tapi tayang ni dece wijaku nana pitaya toka dece lino akhirah tapi tayang ni dece wijaku nana pitaya toka dece lino akhirah
Tapi tai yang idece wijaku nana pitai ya toka dece lino akhira. Ia hepat doangan nala poto matoa dua maknana. Tiga yaro puang. Tapi tai yang idece wijaku betuan napak doangan barak kuaga anak tak lolong idece. Tapi doa yang kedua mamuare ia rodece na lolongenge dek natak kalupa laponganana rito matoana. Oleh karenanya puang. Tapi tai yang idece wijaku nana pitai ya toka dece lino akhira. Idi sebagai orang tua mapunangi ki tanggung jawab untuk anak-anak tak manengi. Oleh karenanya, mudah-mudahan acara tak ia ini semakin menyemangati kita semua untuk pada cengi tepat takrifan Allah Ta'ala. Dan nia yang kedua, ipa kesingi apa cingenna atita. Yang ketiga, realitu tiwi sempajak bereja makta dan tanggung jawab kita ia naritu. Tajagawi sempajata dan nia sempajanna wijawijata. Dan yang terakhir ia naritu ahlakna dan nia pembinaanna wijawijata, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira madeci niro ceramata dilalenna ieu weni. Mudah-mudahan engkang tak manang hadir dilalenna ieu weni paturungi baraka papolei pamase. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.